Dua empat coba na pengolah salah rilino. Bisyari wal khairi. Ja si badecing. Tapi angkat tu dia parang jai. Nah lu tak manang. Iya. Dan dia sabar. Buktina. Huwallazi akhrajakum min buhun. Huwallazi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Janji kina pancaji pon la taala melalui ammata melalui indo tasi dila lagi ola 5 ki bersaudara na pancaji. Si dimilala. Mapa nang kawat diki salah-salah si bombe-bombe. Saya ingatkan kalau ada keluarganya ini 5 orang bersaudara. Ajaklah lu koga kasih bombe-bombe. Ajaklah lu koga kasih salah-salah paha gara-gara angka gaga na salah tomatotta. Abang kan macam bilang, angka macam ada mak bilang. Ini satu miseng. Iya, angka tu cara mak bilang. Miseng mana? Kada masa dikusing. Angka tu anu biasa. Yanu maleng tu na puluh umrah. Iya ruanu yanu maleng pulun na. Yanu ndo mana ngtar ya. Apa nak kayak mutandra dain. Nak apa? Naik ke munduran. Semana. Iya, melo kumapay kung semana melo kumapay. Nanya macoa. Waktu naro yamma malasa isa semana ni apa angkam toko. Iya kan mabela kay Andi. Mabela mundur yan idai. Ni telepon lumay ko madodong yaman san pare pakadolo mati gue. Aja melengi. Kecuali memang angka wading bagi. Ayo kan kekorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agora bertemu nerima tu pasai gora kita muga kadang aja mari mondri apa nih baik mega je pada maradiku mondri iya hamdan wa syukran wa sallallahu ala rasulillah amma ba'd ayyuhal muslimin wal muslimat jamaah tazkiratul maut yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa aidan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala al-hadits, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Wa aidan kafa bil mauti wa'idah. Sadaqallahul aliyul azim wa salaka rasulun nabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ilalanna yawanni tumalabikum manangke hadire napa saat di pura sare ular ramalang di pagaga 10 masona isala ular ramalang iye waktu he yasang ular sawalang sawal maafin yasang ular sawalang nasaba batuanna napatan rei tingkatata na pong Allah Ta'ala makan jani onratta napatarak kay pong Allah Ta'ala nasaba magay puraki mapigau jama-jama malukpo ilalan na ular ramalang. Jadi to dia na puasa tu na ramalang. Sabar ako. Iya. Ya por makunre ko ang kakalana selli ni makukwehe. Ya ko pitu taselli pitu. Macuto ni sa walat tanang. Tapi saya di mitunia. Ayang pa dunia na. Unia kang selekan laku masawalat tuka. Salay. Ini agak bawah ni maselekal kalla pitu ayam kalau kita kalla ng 10 nabatur pa kallay
Iya. Tekke pole galon, kalau mikaya mar sola ada korang malangi. Yo galan hari galon ngelatu boleh madodo. Minus sok bu. Iya, angka sakua angka. Kuma curi-curi pada nakada ai. Ya apa ya minus sok buka. Dia tu ni tak kabeniku pemada madodo lah ada ku sadi. Daripada mati kak. Dia kata nonu puasa. Angka katang kali ngatu mau puasa na mati. Ya kalau puasa pun angka. Jamaah-jamaah itu ni kata umpunui. Ni kata nunu jamaah-jamaah ajin reso. Nah lebih pong Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan purata nama puasa Ramalan angka siki ma puasa setahun. Setahun ilalan ulas sawala. Purana ki ma puasa setahun. Purana itu? Iya, anna mesone aro setahun na kandung. Bayangkan Pak, anna mesona ma puasa tawe pade laona kana kasuyami dahri pande ko mapuasa ki sitau kalipu. Bayangkan ya. Jadi yang kau waktu kurang lebih 15 hari untuk mapuasa sawalang, mapuasa ki Pak, puasa ki Bu. Iya. Tabala be waktu ini ega pa apalang malupun lengi pong Allah Subhanahu wa taala. Tete garin almarhumah ya Erni. Iya. Dia nama puasa. Nama tu musur tu pe mapuasa dia tu ni gaga. Na pero mananala dela kaburu matu kada wi cuma pe puasa lenga iya de minerita coba nerite Pak matu buku berak cerita pero apa de panan ka kolaki de panan ka cerita kir masalah aya ana yaro lelenge puran tang kali jama tu lesi matu ya iya. Dan kemudian salawat dan papa salam lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah sawalakto tu Nabi tanah musuh perang Uhud biasa kilo Madinah mamu telau iya aja nam mudoi ki poda bani kang kamaradimu kada bawa kajolo matu pi iya apa mi yolo ku ya bawa ko iya ulah sawalang yar Nabi tanpa nah terjadi 3 tahun letena Nabi tapol dari tanah Makkah lalu tanah Madinah terjadi perang Uhud. Okro bulu angkat tu Uhud pada Madinah bulu degaga sarina. Ya apa di bulu-bulu taporno sarri. Bulu antau pak dega sarina. Tapi mamparan kamalupu bembena. Tanya sarri nana nalipa-lipa kami batu pa malupu mancomo bembena. Di pura selet da ajudan ni yele silar ai cola kamupi. Dia nak barakan kampung nak tahu. Ya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiti Pak darana berkucuran darahnya Bapak Ibu sekalian. Apa magai? Akan Nabi na pudan sahabana he sahabaku ya pasukan pemanae ya soko bulet monro bukitnya ya pasukan kuda si bawa padangnya ya wako papadangi subungan langsung ya harus terjadi kita gini pasal Nabi akhirnya pakar salangnya 700 salang talusak buka pere tama gak kalangir 700 ni salang mewe ka pere talusak bu ya bilang baik nanti karena kita bagi-bagi tapi maaf na pakala salang ni ya, pamakannya strategi na aga putte ka pere papanai ya se bulue de metona yang kasih mana pasape gisi yang kasih mana pasape gisi de panalat pusyang bayaw ya pasape gisi asor kafire termasuk Khalid bin Walid waktu itu di pertama salam iga batu pasalan nonu sebelum dia masuk Islam Khalid bin Walid tapi tabana salak iga tu pakai kafire naun iya dia menjadi pemimpin yang terkuat pada masanya itu pakai salangnya Pak sor kafire termasuk Khalid bin Walid mundur dengan pasukannya nata tangga mana barang-barang kenapa lah bawa lari na pada sasabak na dak gimana salangi na gua mana pagaganna ni te salangi ase bulu kada lari ni kapere na taru gaganna bawa makkal rianno ni po dari Nabi tak kada aja al musala salun ramu apapun yang terjadi na kada na lari ni kapere oh liul ano mana yang malah ri gaganna kapere agiling kapere mintai lanji papane ase buluwe ni tai oh angka mana yang normal gagai dega ibali nyarangi masserang dega aga putus salangi
Engkau oleh mengkalinga ada rubu. Pak, engkau ada pak? Kau angkat apa beneta? Jadi si mice makundrai, kada di situ. Ya. Kau mengkalinga ada tahu. Di situlah Nabi Bapak sekalian kekalahan umat Islam oleh orang kafir. Namo to Nabi tak sampai berdarah-darah lunah, darah mana ngaji Nabi tak Muhammad SAW. Lari lo sandre dari Uhud, angkat undrana koro. Melo tangga-tangan orang ka batu napang ka cek de matapue enor Nabi ta sandre. Macolo darah. Bayang ke Nabi ta. Manusia biasa Pak, Nabi ta macolo darah. Akhirnya sahabai, suruh napong Allah Ta'ala. Mapa yaro daramu setiap melo miti awatanai, melo miti ritanai, mage na musapi ro daramu. Miti no aja Nabi ta, dia nalapasin akan natanai Pak, darai. Dia sapu terus, nasapunya roh. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, mage dia mulapasan miti yaro darai, nakan natanai. Kaya Nabi ta, kusa ding ye bulu kusa ding malikai aga na pau akad apabila na miti sititi mua darana Nabi Muhammad nakan natanai maka dihancurkan orang-orang kafir itu Pak. Kali sabai mapi tanam lepasan miti na mate mana ngaron terus sabai coba nai di api pakada lepas saya dia mati mana de kena bitta de kula pasang miti si miti mu ada ragu di tanai apa iya ku ma miti di tanai melamoto bulu en hancur ka mana ter kapere tidur kanjana Nabi ta telega kordi telega kor manu Nabi ta mari manu ya wabona ton si salah-salah apa kerja manu aku rempai ro siako si gadi gitu je sinar rempai na rempa muna di bulan na salah punan na kanna kan maafi mo rempa katanya ko rempa nakita siya mo rempa padahal manu na rempa maapa na kung bacin na manu na deto na apa ko patengi kaja mo jambang ko sesamo macaga pe manu ero de kalan na ni metu manu etu turlino apa jaman naman re bawang macaga pe mama gencu na pala beting kada si baik lebih tinggi macam dia tu yang tu nala sara jam-jamku jam untuk jamaku makarim mandiri urusuko iya tapi ya kuang kamanumu papiara manuku pandai je manumu aja ni ko piara manue bali bulai pandai mubali matu we de nagere matu dali ko nak berengi itu nomor menjadi salah-salah tahu gara-gara manu tapi angkat tu salah-salah gara manu tahu pada sisa nak pada buntun nanya tu panu kamur yang salah-salah aja jun patar ya jadi kay nabita de kumelo ko matemano nyaro kapere ni tahu nama tu macur agama na pong Allah Taala itaw na patar agama na pong Allah Taala ko tanya mana matu ya kapere ya ko tanya alena taruh anak tanya anak apa na pamatu. Dan ternyata betul Bapak Ibu sekalian di Madinah itu 100% degaga to gimpe Islam semua iya 100% salam mana ukuro ya mana ro nenek-nenek pura Nabi taro terkanjana Pak asap barakange marelau perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kan Nabi ta ide jadi mulai ka macu ko ya rome umpake mulai ka nale dia lagi pidato tawe nata baloso non karbe into sa ko sipa anahi apa nang kenapa ko pitau par to mabuah miru kasi apa bicula ada ni pitau skandal lau sisa dia kusing bayangkan Pak tapi Nabi tadi sabara apa bila pun Nabi ta Hesinina ummaku ya komelo ko suruntu mantu ya risurim mundinna pong Allah Subhanahu wa taala aja dang kuar aja dang sepur ya ro tapasan miti darang baca bawan naka salawat ini berita awran nasi bi yaumatil kiamati aktsarum malayas shalah ya komelo ko suruntu Nabi Muhammad suruntu mundinna pong Allah taala baca bawan ni salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang paling pendek, paling ponco, sallallahu ala Muhammad. Ini harus baca lagu tu. Disuruh baca malam pede nulai. Ya kemakut maponco de dolan ya baca lagu tunar. Baca 10 mau baca. Akhirnya kita siruntu ke matur sirumondin apa Allah taala. Ya ko siruntu ke sirumondin apa Allah taala. Sidiki kelompok makwae. Na jamin nabi tamasuk ke pamasena apa Allah subhanahu wa taala. Iya. May kita masuk surga. Asun pajak ko. Asun pajak ki abaca ki salawa untuk runti pamasena apa Allah subhanahu wa taala. Tapi ang kata matur sirumondin apa Allah taala bagus sekalian, dia nama kanja sumpah jannah, tapi mega baca salawana. Akhirnya kita, saya yang jamin dia masuk surga. Dan kan, iya, aja tuh kadang aja nih kita masuk pajaling, salah walin nih baca, dia nak waro, asum paja mutoko, ya bego makutu ko dia nawai ko ilo, mudah makutu ko tapi mega baca salawatmu. Ya roh jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakinlah itu Bapak Ibu sekalian. Digaga Nabi matar lupa. Digaga. Nabi Nabi Adam. Dia nama taru mangulur ipong Allah Ta'ala. Kadai mana ngi anak pun Adam. Kadai talong mongi neneta pangulut Adam. Kada mapai. Naman rasa ki jadi ko di hari masyar masih sama nak tahu mapa piye hisap tahu tolong pangulur ipong Allah Ta'ala. Lako mongi Nabi Adam. Buang kan atau naruntu di otandrena. Apa tu nenta Nabi Adam tu malampe matandre. Kata iya naro kapan karo tandre nai aturan salagi na para ko totong. Nah, ika pulung ri tahu kada yana lalu mangolo tahu pa. Anak pun mana? Kada ini na kada neta aram kada yana kada mapeppo. Akada angolo kiri pung Allah Taala. Iya kada mapa kappo nasanga angolo kiri neta po ripung Allah Taala. Nene, kada mapai kada ne rula mondo rikolo masih samanat tahu. Dia na manasa kada kendo jon rataye. Surga kan neraka kah? Nabi apalana hari masyar pak lu apalana mati di masyar. Masih sama nak tahu kecuali mereka mendapat naungan. Ya. Kena bidang apa ini pun Allah Taala, podangi pun Allah Taala mangolo Korea kadai hisap niero anak pumana ro naman nasan rana surga kah neraka kah? Kena biadang baik. Jangan saya suruh mangolo. Nak kena apa? Nah ini nak tahu mula-mula pancajirilino. Anak pumana nanyahe. Mangkama mega dosana, katu makanja. Nak kada aja nak saya suruh mengulur pong Allah Taala masiri ka. Kada masiri? Kada pura tua iya makasolang. Pura malanggar. Kendo malanggar Pak surga. Jadi itu tahu Pak ribat di pancalina nenek tanah biara surga meteon roi. Surga. Jadi mati ko mati gitu metu kipati surga. Ko mulai mui. Iya. Ikaw balik pag mabani sinampa, aris waliin. Bega ka, makku balik luhurin ako. Iya. Akan apa? Kadipong Allah Ta'ala. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Hei Adam si bawa Hawa, ajala lu gesa-gesa ye bohong-bohong ngewe. Dalam sejarah dikatakan aja guys saja huldi aja malai ya bohuldi we ipartai aku ya ko malai nalarang pula taala madosa ko iya kena biadang iya sebidena sawa iya aja malai tapi angke setangi bicilengi pakai piling-piling ni bici Nabi Adam ala ni rumandre kane nateng apung Allah taala ni nawadi madosa ka nakadena apa ala ni mandre napakotoba ko purai. Pero kali dia kumelo na tengah pun Allah Taala. Wah, jika dia beli si apa nama caranya? Wah, benena. Hawa. Bene bici. Sawa. Pengaruhi ayat kai muna nale rubul hudie na panandre. Purat mu toba. Kai, macai pun Allah Taala nawadi ka. De, bici-bici mu je kai mu tapa melo mugai ka paminta uturiko. Ikuan kakapadi sangka kapadi sano. Pak Desa, Pak Durum, Pu Imam, pegawai Sara, aja lalu menala biji. Hah?
Igo makundre aja mencampur urusan lakai. Ang di gana wat dimpi ko tulang katok manuling kada pikir. Api man balik baca ko di anda baca. Maka solak itu dan terjadi. Biji ni neta wana podangnya adam lah nalai pak. Nalai tasidina. Angka riwayat ada sekar cocok dari riwayat maka pada saat nanti ni pangluta adam si bawah hawa na pertikar ro na pangluta adam tapaya maringarang kada bahay na teki pong Allah taala yaitu barang kakuan na Qur'ani kayo ya ko digakuan na ro Qur'ani ya ya ko digakuan na ro siya gusing ya gare si di riwayat itu segala to aga apa ga makunraja pa na panglutawa lato ni no tak bagaduay itu makambucu no bakto kambucu na makundre na orang ini mapiluban si sele pa nanti itu si sele yaro jadi kau angka makundre nang kamu kuan nahi berarti tunga makundre tunga nanya tu apa angkat itu makundre yang kakuan naro tapi tanya makundre iya Akhirnya calabai, calabai, itu pak. Satu riwayat. Pada saat ditegur pak berhenti makan, maka ditegurlah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daiku maka kau Adam si bahawai kamu aku dosa, melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diciptakanlah dunia pak untuk dipasui Nabi Adam si bawah Hawa, si bawah setannya, semua yang ada di surga untuk mundur ini. Aku itu. Jadi dega kata tama surga pangkang kadosana. Bayangkan, maktuna masuk Nabi ada Bapak Ibu sekalian, maka dia menangis selama 40 hari, 40 malam bersujud kepada Allah. Dia tidak angkat kepalanya, menangis mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kada ipokasi. Maka salat doang apokasi. Kusolangi alaikum ya ko de mak dompang kasih pangwiro wilak dan atu ko de mutari metoba 40 hari pak 40 malam bersujud baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sila orang kabuat dosa tobat nah terima Allah Taala ya rukanya Allah Taala. Jadi ini makna Muhammad ya pak spesial sekali pak, spesial sekali. Akabu aku dosa kuasai, tobat korwengi. Kau berdua dosa korwengi, tobat kuali. Nah tadi pun Allah Taala. Baca na pigau si, tobat siko. Baca na pigau si, tobat siko. Wah, ya ustaz saya. Iya nanti asing paculi-culi pun Allah Taala. Apa nang paculi-culi pun Allah Taala? Macam ke pun Allah Taala paculi-culi. Dari nanti muka dah. Kada ataku, ya kau kabuat kau dosa, maka langsunglah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya pun Allah Taala, deku meluk minta ko, lisur pemaseku dalam keadaan berdosa. Tepung Allah Taala, kami kasih, deku minta taku angka dosa na, pono dosa na pamate, wede na meluk korupong Allah Taala. Pura kau kabuat dosa, tubu ilallahi, taubatan nasuha. Tobat-tobat ke ripong Allah Ta'ala, insyaAllah pada dampangan pong Allah Ta'ala. Karena kulangin si kubanya na pigaw si para-parami holo. Ya kau dah mulai para-parang pigaw si kuami tu toba si kukupuray. Apa degamu toba na tomate kumakan jamu tu palestas aja tu si mahal pagkadangan ngero kode mulai pale tapi usaha kangi tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuhan itu tobat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Bapak sekalian. Barulah diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya tu ya lor ilodang kumilodang ipu imang di rumah sigi baca ya ro kada ki amin. Apa lodang ipu imang dak tu sinapigo alena. Kani pun pala digalungan. Kani Rabbana zalamna anfusana. Pelari kalungan ni. Miladong itu kada bicara mupi. Demurung tu ya dapat dongan naro.
Iya mi turun tu ya, aku kada tahu. Amin. Amin. Pu imam milo doang aja tu mak bici-bici. Tambah-tambah bici degas na pu imam. Nak kusak ditoi. Ya betul. Ada ke teman. Amin. Al-Fatihah. Batu sih. Apa dia itu? Ya pu mati dimakan jabatin na milo doang. Kanja sara-saraan. Apa angka kusak di kontrol masih apa ya? Coba nempe baca nampak doang angin. Anda apa kusak dingnya? Ini coba kata Al-Fatihah. Apa aja itu? Ya. Nah, begitu Pak, diperbaiki. Nah, jadi mudah-mudahan nenek Nabi Adam salam insyaallah matu untuk menutup ke surga Madinah pong Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah. Ima kukurinuhi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ilana turja'un. Tu memang makin dulu pak, memang makin coba pong Allah Taala. Tapi angka tahu dia lebih coba. Dua empat coba na pong Allah Taala rilino. Bisyari wal khairi. Ja si badecing. Tapi angka tahu dia lebih parang jai. Nah lu tak manang. Iya. Dan dia sabar. Buktina. Wallazi akhrajakum min buhun. Wallazi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Janji kina pancaji pon Allah Ta'ala melalui ammata melalui indo tasi dila lagi olah 5 ki bersaudara na pancaji si di milala mapa na kawak diki salah-salah si bombe saya ingatkan kalau ada keluarganya ini 5 orang bersaudara, ajaklah lu ko gaga si bombe ajaklah lu ko gaga si salah paha gara-gara angka gaga na salah tomato. Apa angkat macam bilang, angka macam ada mak bilang. Ini satu miseng. Iya, angkat dulu cara mak bilang. Miseng mana? Kada masa dikusing. Angkat tu anu biasa. Yang maleng itu na puluh umrah. Iya ruanu, yang maleng puluh na. Yang ando mana mutaru ya. Apa nak kayak mutandra daing? Nak kada apa? Naik kemunduran. Usai mana? Iya, melo kumapai kung usai mana melo kumapai. Nanya macoa. Waktu naro yamma malasa iro isa semana ni apa angkam toko. Iya kan mabela kay Andi. Mabela mondro yan idai. Telepon lumay ko madodong nyaman sa pare pakadolo mat gue. Aja melengi. Kecuali memang angka wading bagi. Kan ke korang, macala ada tu. Mi jalan pitu na mati amma. Para mat, bebe tu cete. Nasa hindi, Sulimana min kapa men alisu ya. Bayang me silisu. Apa ti ko yali doina. Te chanar. Iya. Ini na patela da pong Allah Taala. Gara-gara nasi salah tahu Iya. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nakada pong Allah Taala be mapa kasinang kampan lagay ini tu aram parangi. De naga mutu ko mon lagay ya tu galunge, de naga mon de ko mon lagay ya tu barrae. Nang karoto kasiasi orang miskin fakir miskin anak yatim. De nang kami ngarangi. Jadi aja na pegol kat ko gagaya ko ustaz. Alamu tokko sa de. Alamu tokko sa sengat batu bolang malak-laking. Kelakeng. Bana ko yatin na kicek bana sargana. Adina den le mewai moto sipol tu ga kanala. Maaf ya mako. Iya lakke ko ya aja lalu musadingi. Iya tu lakkemu ya mutu musibawa apa puro ki pakawing kada sah. Iya rodimu si di mimbutuni ummahatikum pulu batan indo musibawai lino akhir. Iya lakkemu Bate pe ko jampang pakatlay. Para matu na salaikum. Tapang ka na poji, tomate lakken na. Na poji.
Dupan ini na bilo na ko lila. Si sala na ko dimu. Akadena demu. Andre nih yang dupa tu jelak kai mutu. Na salim toko. Maaf minta. Iya. La yadkhuluna jannata illa qati'ur rahman. Akan nabi tade na tama suruga ya tu si salah-salae. Na patuang silaturahimna. Sapusenna saudara na maradinna balibolana. Si benci si bombe de na tama suruga na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia bertaubat dalam sifat masing-masing. Kadinger? Nih. Engkau pakai si bombe dong? Hah? Mega? Oh, dia gagal. Aja aja. Aja numpak ko angkat je. Ali suga ko na nagala pole mondri ko. Akada pengusing kasih salah kayak anu. Aja kasih. Aja na. Ya ko angkat kuaro, bawangi pu imang, bawangi pak desa, purang kada apa yenang kar kasupi imang. Namila ada kasih pojo rodiku sa pusik ku api kasih nadina mi ko ada. Kuaro carana aja mulur ya yo lo kode para makaja papinat dinna. Apa ang kami tu tahu dia je nama solang ngatinna, masalah ya tinna. Apa di mana miti tahu je? Maaf di mana beri bola mu. Maaf yang kau sesaku kita kasih gandai lakaina. Maaf kau kasih gandai lakain, maaf di sini mana? Ali toko sepeda ku gandai ko. Ali toko sepeda gandai toko lakaimu. Micai suka kira aja dega gata na sugi ki Pak Diati angga gata na sugi Pak Diati na do ko ima kondo itu Pak Diati na lasai lumu napakan ko jantung iya aja Pak diboleh dega ta nyamangir tapi angka itu biasa makanya sih kasih orang ini birangi si masalah Podo na kalau capimu kalau cambammu ika mo ko to kala da matu pur kureka ko mati yang maru mati ni ambo ika pa matu ditawata patalu kisi bawa iko macewa pasti ko miga mala la ika berkamboci iya ko angka makun rai pa makkuai opa ko kurbene apa tapi dia nak kuat tu aja mengaku aja orang kadang di lidong mutiai wa mal hayatud dunya illa mataul gurur akade pong Allah taala ya to ngamur dino onro cinampa mi onro lepang mi onro malabo ko puro ni mati ya roli sono kor pamasen pong Allah taala iya tu benemu anu angkai madekeri ko nasaba perkawinan tapi ya tu padarane saudara-saudara makunremu de nang sisala isdino akhirat podangi benem kadan di iya tu yaron di no mi bawa de gaga to na de cengi waram parang narkotanya gaganna nala iya mau capu mana purani badi balu puri badi balu de ga capu pak tete negara ko angkat ma cecet tani gaganna nala angkam itu matu doro-doro kada hendi napa kau kasih maring ngarang kada ma apa ko dan capu mana jaga kasih angka kabar ramu siliteremu kasih dia nanti kumandre kari kasih dah aja sana siliter ini ende kemana 10 liter apa angka jigur kali karu angka kasih tumpah kan nang dia aku pekuaru iya mutu apa capu habis bapak ibu sekali digaga agak sangat desa nabita di kitab Riyadhus Shalihin itu hadisnya sahih maka dani gini kita tahu amale orang paranna secara batil la ta'kul amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun antaradun minkum itu ayatnya ni gini gitu male sejak kamu tanana tahu sajengkal migala ada jika pos jengkal sikunne mohe ai migalu pasti gino iya apa ya ko migala ada kamatan rangi cede na pakai sakit cede balai kisah cede kisah cede bak kisah agak sana bitta ya romatur sulmodina pong Allah taala
Bitullah pitana korajan nahe, bitullah pimatu tulinesang arsermun rino pong Allah Ta'ala. Iya. Bitullah pitana, mulai memesang ya bitullah pitana. Nah pero tanah pak, pura itu tanah terbakar dari api neraka, jadi mak bayar tanah ero. Ipakolong-kolong kita mulai mayor bitullah pitana ro, bawe ro. Yar tu mari kagana tu, na tu mukha impahe, ko labana, di na malampe ko, kun labana. Maper ko si jakka. Maper ko 10 meter. Maper ko 7 hekto. Mulai bawai. Matanda tu matu sermondri. Be. Apaan kasi jakka tanah mustalik kada. Aja saya si jakka karo harus si meter dari aro. Kada maper kasi meter itu aja saya si meter karo saya itu. Iya. Rilino miat na kada mo. Apa tanah pakala. Nami kadoi na. Angkat dengan carana. Kuli Jakarta. Ni mana tu makara-kara. Kara-kara tanya nu makara-kara. Ngapai? Nang kanuku. Ayo ko, ya pamundrim. Aja lalu sa dintuk gue. Sasakali ketubuh Pak. Jangan. Gara-gara anu bagus sekolah nasi salah-salah nauzubillah min dzalik. Saya dampak-dampak. Ya, angka ni pima lomano ki pima. Elo ni pola-pola itu podang kada. Angka jer kasih detal lo bola. Ya Pak. Na pero kasih masa sakali ya. Na pero kapata buka kasih atinna. Apa capu ni. Ai simpul ikor pim kada capu ni kada bana kada pita buka atinna. Ya. Melo kasih dampak si bawah dindi. Nama siri ko alena langsung pamicegaki je podak yoro. Na sabi metala ada tu kasih pima kutajang itu dai ku angka lo dampak kasih si pakamase-mase. Ta suruh ni kasih lomai. Lalu kembali baca manu berpasai baca-baca doa mandan salama nyama paga only ini pimanga baca pimang iya begitu Pak iya pakai gimana comlang apa biasa kau ini langsung salah pau gak kina tapal si tanggapan na kada itero na podang kada makanja tapi na korong pau padahal dia na korong masuk na begitu Pak pakai ki pemerintah ada apa iya de sisa tu gaga Pak talung ngasung si wong betawe teo sewa ada de na dampangi pong Allah Subhanahu wa taala tapi ko pura ni podang akade melo itu ani kasilo dampak-dampang kanya kai ndek ku melo itu surut hanya na jo mulau ngasih koto lain kada de kasih namanya nyaku boleh ku dampar yan ku nah pore kade angken tamil melo dampak kada de pakul dampang aja si mulau iya angka silo porang matu kada me kasi adita milo dampan kada tappa mate de na sa dampan na mate de nagaga dampan na pola tara ko dum sa dampan amima iya de gapat callan naman ibawa taruntu pong Allah Subhanahu wa taala angka si sala no ligaga to ligaga iya iya no kanyan kalau lagi matasia tu aja kada aja namulo matasia iko tuan tu napakan ustaz iya itu mata kapanita ka ustaz tato ko satu kita iya satu ni kita iya ini tak satu ini sesitu iya aja iya tita tapalamanya tita aja iya tu atindra iya tu inna syaitan lakum aduwwum mubin setan itu tindra bayangkan setan ni Pak nabi tak lagi newa nabi ada lagi newa pengolata lagi newa bayangkan setan nger wala tamshi fil ardi marfan kada pengolata la aja mulolar lino nasabang ama bangka sombong melo yasa melo ikata aja digagunan hancur mana tu makkur bapak sekali iya jadi tapakan jaki bagus sekali. Apa ya kalau dia tapakan jaki Rasulullah turaita pada bagus sekali. Masalah gitu. Makundu dalle na tawe. Makundu dalle na tawe. Iya ko dia namakan silaturahimna. Iya ko angkani wati salah tawe pa macilaki adu tawe. Ima pa ni ko pol mas mali duro set dioto. Na musi salah yaro. Mabage-bage doreng ide tu nalekko. Amman ya lo mu. Dia nak kuat. Mata dia kalau coro-coro riak. Karena macam nak ada tu kasih lengat cik ini. Narimpak aku. Mati nak
Iya. Iya, jadi aja lega gunan ner. Malampe tu muruna tahu Pak, ya ko napoji silaturahim dan suka bersedekah. Maka itu apa namanya? Hah? Wah. Lion tete serah. Kita bemupi. Mapa orang ni bero? Dia telepon nama mana? Silent dulu HP-nya. Ya, dilanjutkan. Nah, kue. Jadi angka kasih di waktu. Cek di mana itu ah? Ku ngaramanam garon me tapodang gari. Iya ro angka tahu rumah Nabi Musa. Nah. Cola dan kasihasi. Apa-apa dipandas segi makwe kasesie. Maafin nak kasihasi apa dan sesyukur. Nasing kasihasi alena angka bolana. Angka televisina. Angka motorona. Angka HP-na. Angka komprogasna. Angka kulkasna. No kimu pila bolana. Ini orang butuh bantuan. Langsung pilih kasihasi. Iya tu kasihasi. Daang iya ko dia na mandre na iso di ganan baja. Di nama jama di ganan dari kan na kasihasi. Ini be. Ya Rasulullah na naroy di. Tapan ang kabantua tapa. Manupiga ka pa desa. Kanya tu galuk pi. Kalau nama mi bapa na, itu tapan na si bahay. Tu saja majamang. Iya. Umma na Nabi Musa alaihissalam napodangi benena napodangi lakenna kada talo mangolo ri pangluta Nabi Musa alaihissalam. Akade masiri akade talo pudangi. Kadai aja nanasan di syukuru gini jika si koi taruh ni koi yang penting tu muki nakai mangingi nak kasihasi. Angkat tapi mangi kasihasi. Mangi kasih. Jelon muhala benayang. Allah mangolor pangluta Nabi Musa. Kada panglutan Nabi Musa. Kada mengapa kombo? Angka dikasih babene iku mangolo puang. Apa je? Wad igaro tal doangan nga. Nawat di ngasogi. Para tahu Nakarai siya ko iya. Makanya ni ko kita tungamu. Nakarai. Cau nakasih kasihasi. Cau lah ada nakasihasi. Cau lah ada. Jadi ilo doang nga kasih nakusogi pada tahu. Ilo doang nga di panglutan Nabi Musa alaihissalam tapang kay lengi bembe mapasangan. Bembe lai si bawa bembe bira. Yaitu patu na jaji berangi kuangka lai. Nah yaitu pa masumang alay kuangka bira. Apa sih cawala? Iya na napiara bembe mapasangan lengi Nabi Musa akhirnya beranak pinang. Mega bembe na pa akhirnya nabalu akhirnya terkenal. Angka pa baru bembe no. Lu kerja na bembe na. Masih putu mau. Mega tumali akhirnya menjadi kaya. Ya pinu baru bembe apa minta kada aja mulu normal cula tak bembe na. Dega bali bembe ta. Dia meta mate sih. Apa ya tahu masih rati. Tapi kalau normal dia tahu setelah itu Pak napa kasih janji Nabi Musa kada Nabi Musa taruh ni sogi ka aja nak kumeta sogi sampai itu pura sogi kada biasa akada si tahun na kasih umpa sogi ka setelah itu pudangi pun Allah Taala kada alamanang agagan na pimai yang peti pura-pura saka kada bah bami maje piko sogi ta pajillo mikido Ikan kada pajillo na tanga na simpak iya Gana si tahu. Akhirnya Nabi Musa apa dia pernah mati tahu. Nah pura kalau dah kasih tahu nak buang. Pakasih asin. 2 tahun apa nama Nabi pemuruna. Malampe mega paran-paranna. Bah. Akhirnya Nabi Musa, angkat kita bala ada ye. Yolli pema, yolli. Kami ke jolo. Akhirnya Nabi pena kasih dia pun kasih asin. Nah si tahu bahasa milo kasih asin kau kan si tahu. Malampe itu pemurung. Nakadayaro Nabi Musa warampara na lenga pong Allah Ta'ala tanya sebenarnya agak kaku yaro melalui ng ripong Allah Ta'ala setiap angka nilinga dali pong Allah Ta'ala kupas su isakana kupas sidakadakan
Mapat saya. Jadi ia naruh sahabat kan, ia naruh sahabat kipong latara, na dia namanya cepuk ya gam, apa malabok ko, malabok ko. Angka jatuh di muka si mapak dia, mapa tang boleh ngepe ko tu siangka. Angka tu yang boleh gagai, naiku angka, mapa tang boleh ngidangmu. Aja empat jerai, nak pada mereka biasa, merupa mati, meruntuh mati, apa ni? Aja, eling. Memang nasibnya sudah takdirnya seperti itu. Nak berki, ko melo malampe umuruta, asidak kaki. Melo masempo daleta, asidak kaki. Aja mintai, wa dimutoge sedak kadak itu sogie, ngapa nang kade? Bawangi. Apa ang tuto sogi na po jele? Angka ga? Apa itu yang kaman? Iya, angka tu na po ito sogi jele. Apa sih angka ko jeng bawangi ay. Nang kamu aja ini. Nala mutoi. Elengi, maafin elengi kena bita. Elengi, supaya mapai. Supaya maringarang. Akadayan lagi, mapak di naingnya. Neleng aga-aga. Jadi ya roh, lebih patut lagi, lebih wajib benar kuyak miling kita. Kuar. Beda panak kuah. Bawasi. Kita kedua itu bah. Bawangi. Kan kita lu, nade panak kuang pajain komit tu mana tu tang. Itulah gunanya sedekah Bapak Saudara, wa amsikum nastakum wa amsikum mimma razaqnakum. Bagi-bagikan itu para mereka pengambang subhanallah. Begitu Nabi Musa. Ia tu nak Nabi Musa kada puang. Amalang aga ipe makan jalada, na ye masumpajan nak kusompaki, mapuasa ka. Makan jay baraku, lau kata orang makan, kada pong Allah Taala. Diga di gunan, Nabi Musa, ko masumpaja, ko indra me tu maja. Kewajiban boleh pong Allah Taala, mulunasi mi. Iya, loko Makkah, indra mana itu aja mulai pak kami kewajiban. Kada apa ipe makan jalada. Akada ya ku angka bali bolamu, angka maradimu, mapadi, na jatuh meleng. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Puratan kalinga kisan, malam pela ada situ. Pacapuran ini. Angka masa ini resmi cuman ripusa aku. Yang terakhir Pak. Angka tahu, pandita lopo Bapak Ibu sekalian. Oh, angka yang ada ceni. Pandita lopo. Tiap malam seperempat malam dia bangun bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua salat-salat sunat dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Melo lo tuan Makkah. Pokoknya Makkah zaman. Angke malaikat turun tanggapan ni. Maka dari ketiga kada iya nama malaikat pencatat mana atau makan jae am pempen hari ini. Kada angka man ro bobo na to angkai mana makan jae malahna. Kada baca rumitai. Termasuk golongan yang bagus. Dia lapat tahajud nak kuan ni dia pokoknya mana bagaimana perintah pengelola taala sunah-sunah nabi ta. Itu kadang kamu ga samu. Maka apa nang kada gaga. Na ye perintah lupu kah ini semana tahu. Maka mata daripada sing aku. Na pares se bobo. Ta sini-sini. Akadai. Angkanya 200 asang ni udah 201 kapan sakku. Nada pe 200. Baik dia gaga. Mapodangi malaikat kadahe malaikat suruh napong Allah Taala. Ma panangka de gaga sakku dan la boboe. Na pakasiak kuliah gana sumpah sunnaku, puasa sunnaku dia natalla. Bahkan saya puasa Daud, saya sore, saya semua puasa. Ma panangka de gaga sakku. Ipodan ko malaikat kada muslim nuga. Kada iko na tahu dia na jalik-jalik ko pong Allah Taala. Alemu baum 47, alemu 47. Angkar bali bolamu kasih mapati. Dia nang kamu celeng-celeng. Au mak dunu e matana. Berhenti Pak. Langsung napi go mana ngaro kindro ketemu malasa, kindro ketemu padi. Do mana celeng-celeng Bapak Ibu sekalian. Iya. Tanda itu palane ya Pak. Iya. Itu bersilaturahim. Dia kan dia pahala itu bersilaturahim. Dia jangan salah-salah. Angka mapadi. Dia lagi mau tujuh serat rupiah ₹1,000. Iya. Terakhir. Angkatan lautan Makkah. Apakah mau mising haji? Hah? Angka gas kada apa nang ke korno postasi lah na 7 bawah kisah.
Ni semana situ tahu. Aja umpawi. Milo tanah Makkah, Pak. Gara-gara ipodangir ipong Allah Ta'ala Makkah dai. Ia to poli tanah Makkah ya taungi degage tarima hajina. Si di bawah tu tarima. Bahan ka pong Allah Ta'ala, Pak. Kada pong Allah Ta'ala sininna ya taungi tolo tanah Makkah degage tarima hajina pong Allah Ta'ala. Si di bawah tu tarima hajina pong Allah Ta'ala. Tau dia tu panalo Makkah. Ya biasa. Meda lo tanah Makkah, Pak. Dia na jadi lo tanah Makkah. Nah sabab mapai na runtui angka di kampung apa itu mapadila ada kasih dia na mandre dia na minum dia gaga na punai. Apa na pau kada aja ko tanah Makkah pun. Ternyata angka pe kasih kampung kumaradiku dia nang kana mandre kasih silada. Wale pe mai do iku kuelinger tau. Nah kada pong Allah Taala niyamu poli na ko tanah Makkah na tarima ni pong Allah Taala al hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Nah salah aku suruh ke pamasina pong Allah Taala, suruh aku pong Allah Taala, ia ratallahu belum tentu na tarima pong Allah Taala. Coba Pak. Jadi bajar nak taruh deh yung beling tahu. Iya. Ikuan kan mati tu boleh tanah Makkah kada. Haji anu. Kata ko, iya tu haji mutoa. Pangoli kemir. Yang menentukan itu adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena kepada ya, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian paringan rangki aja lalu hingga salah-salah. Apalagi di maki masalah surang. Tapakan jaki mana ni? Ia ku angka apa salah tabawangi puiman pakat taga kita bawang tapa desa. Apa maru mutukuli masih atur kada talu kidi alina dua mi. Yewai. Aja. Dia agak gunanya tu. Bawa mati kajero. Angka tomate begalun angka. Angka tomate bayotona. Ya. Dia enggak tidak ada. Jadi aja pakan jakin. Tapi biar bahasa itu cerita nero lain jalurnya ya biar bahas. Ya, jadi kita pakan jaki Bapak sekalian, ya kalau angka salah-salah saya dapat dampangan lagi. Pakailah perantara. Tomato ipakai kada kasih mila ada ka pemita nasi salah. Saya dapat dampak juga. Apa mapai degag itu misinya tu kadapan atau lisur pamasena pong Allah Subhanahu wa taala. Semua ilaina turjaun, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak sekalian teman-teman lebih kemana ke hadire Piman semua kalau angka ada aku tak salah, bahasa-bahasa aku tak salah, tak dapat kamar aja. Itu tidak ada niat untuk menyinggung, tapi hanya untuk bagaimana kita bisa terhibur supaya aja nabawa nawa-nawa pikiran makanan lain. Daripada tahu bakal luripong Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.